Sanibona bafethu uvane lo. So ngineyindaba engiyitholile bafethu. Le indaba amsho abantu abaningi bazoyibuza hayibo Vane sitsho sisobona ijezi leKaizer Chiefs la wasikhombisa ijezi leWydad Casablanca. Cha khumbulani iKaizer Chiefs eyapartnerisha noKapa. uKapa ke ibrand le bafethu enkulu emhlabeni jikelele exhasa ama-team ngokuwenzela amajezi. iKaizer Chiefs iyasayina i-deal with uKapa to produce their jerseys yabo, their home kits and their away kits. So kule season le iKaizer Chiefs ikhiphe elinye ijezi but ke akakabi official leli jezi leli likhiwe yabo, amsho abanye benise belibonile online but ke ngizokhombisa labo bangakaliboni leli jezi lilikhiwe. Njwana elibona la ijezi leWydad Casablanca bidlala ngalo kwi-Club World Cup bebedlala ngaleli jezi leli nambona ukuthi Mbinkosi Lodge edlala abafethu egqoke leli jezi linokhola yabo. Ngifuna niyibone lento le nizowabona lamajezi engizowaveza la anokhola. Ijezi leli leKapa elisha leKaizer Chiefs lizoba nokhola. Masusu uyabheka ijezi laligqokwe iEsperance ayigqokile leli jezi kwiClub World Cup nalo linokhola njengoba nilibona nje. So I'm sure lokhu sekuyangicacela ukuthi kahle kahle vele kuthi ijezi elisha leKaizer Chiefs vele lizoba nokhola. Akakabi official bafethu, nami indaba lese ngiyitholile. Ungabuyi usubuya la kumina suthi hawuvane ijezi nje alikakaphumi, ijezi eliphumile alinawo ukhola wabuqambela amanga. Cha bafethu, nami indaba lezi engiyitholile lilikhiwe ijezi bangisendela isithombe wathi wavane ilona jezi leli hamba oshaya ivideo ngabe lihle noma cha. Awusibuzele kuma-fans eKaizer Chiefs, nami ngizobuza kuma-fans eKaizer Chiefs ukuthi ngabe linjani. Nali-ke ijezi engilitholile mina njengoba nilibona nje leli jezi leli bafethu linokhola. Njengoba linokhola la ngiyabona la kuma-sleeves. Ama-sleeves into engiyithanda ngayo ke leyo touch le. Ngiyakhumbula iKaizer Chiefs ibizwa ngama-zebras kunaleli jezi lakudala leKaizer Chiefs, not that old but I think elala around 2011 or 2012 lapho nje 2013 lapho khona iKaizer Chiefs eyayidlala khona ngejezi elanama-stripes la yayishisa khona iKaizer Chiefs. Njengoba nibona la ku-sleeves iKaizer Chiefs ifake leyo pattern leyo ngathi yama-zebras. Ijezi ke leli bafethu elibuyela liyothinta i-retro yabo, linaleyo retro feel kuyona. Njengoba nilibona nje bafethu, ngangitshela ama-comments nilipha ba iyona home kit le yeKaizer Chiefs ezosetshenziswa. Angikwazanga ukusithola isithombe se-away kit but nayi away kit ila ekhoneni yabo, bengifuna ukunishuthela yona nginikhombise nayo but ke iyona away kit le ayizosetshenziswa iKaizer Chiefs. Lena le egqamile i-home kit le bafethu. Home kit le ingikhumbuza leli jezi leKaizer Chiefs. Ngikhumbula kahle ngo-2013-2014 season iKaizer Chiefs yayigqoka leli jezi elinokhola. Ilona jezi ke lingikhumbuza lela jezi leKaizer Chiefs elisha ezolisebenzisa kule season entsha. Ilona jezi elingikhumbuza. But ke ungangitshela ama-comments bafethu uzizwa kanjani ngaleli jezi elisha leKaizer Chiefs ezolikhipa. Lilikhiwe bafethu, alikakakhishwa ngokuphelele yabo. Indaba lezi enginihlebela zona, ningatsheli muntu ngiyanihlebela.